Ity amin'ny ity Jaojoby be ity tsika ndao tsika mba nandrana itsofoka kely eo sao dia mba misy artista tsy haiko ndao mialatsy indrindra rangaralahy mialatsy indrindra soko Jaojoby afaka mitafatafa kely tsika vetivety fotsiny eka ataova raiky tsara titany antitra antsika ity de kintana eka araba zandry vavy kely ihany koa zao hira ho anao ny tsanga io fanomezana avy amin'njanahary ny nidirako tao za raha efa tonga saina dia efa tia ny hira ary hira foana tsangan'olo sambatra anao tsisy titre ary koa tsisy grady fa tsy miafiafy mivolagna amin'njanahary zao hira ho anao ny tsangatsangana ny tsangatsangan'olo iza aloha eto Antananarivo no tiako indrindra io zany tsisy toerana hoe manokana za tsy teny hoe Madagascar Hilton na hoe Jaws Pub na hoe Hôtel Le Glacé tsy haiko fa Antananarivo tiako indrindra za raha makany amin'ny faritany indroa herignandro mbola hitako tsirony rehefa mihoatra indroa herignandro efa ngoma Antananarivo zao telo arivo ariary anaovagna bazary omenahy zany mo mahazo trondro zany io tsy haiko loatra za mividy trondro trondro an-dranomasina raha afaka misafidy fa raha tsy zay dia tilapia na trondro gasy za raha ny marina efa tsy za tsy manao an'izany ao an-trano taloha izaho tia mitono hena fa ankehitriny zany ampiantainy vady koa zay raha to managna mpagnampy ankoatran'ireo zanako vavy na zanakanabaviko zay mampiatagna za tsy manao ninonino ao an-trano tsangatsangan'olo sambatra iran'olona zany hoe azafady ampira iza tsy misy iran'olona tonga ato an-tsaiko ankehitriny mifankatiava ihany raha mbola velonaina tsy misy toy izany mampifalisaina ny maty efa lasa tsy azontsika antsoina isika nonika vehivavy tiako tsara tare voalohany tsara tare tsara ny masony ny orony ny takolaka ny nifiny indrindra mazavatroko zay avaratragna olona tia mitsiky ia tiako koa ny vehivavy misy nono zany mavelonjanaka no za koa mbola tia minono foana mandrika ankehitriny ya ny vehivavy managna endrika mitovitovy amina gitara za mo tia gitara be zavatra tsy tiako indrindra atao amiko izany hoe ny aratsiam-pagnahy ny aratsiam-pagnahy aratsian-toetra io zany na teny ratsy na opa na manao fietsika mampiseho fa hoe tsy tiagna ny ambatako ny miatsara velaty ara mbola tiako zay zay tokoa télévision vaovao izy ty atsika mahay Malagasy TV toano fa hanao antsika ary te hanao zavatra ny Malagasy TV ny ambatako dia efa mirevy azy awe